Siyanibingelela guys, siyanibingelela. So we are back again. We Sanfosau and MK Labor Desk channel, and right now siphethe ngisacela nizintroduce guys to abahlali nabantu abanibukelayo ukuthi ningobani and ithini program yethu namhlanje. Okay, ngibingelele kubafowethu bonke. Ushayi ke lo comment Ushayi from MK Labor Desk Sanfosau. La namhlanje sila ngesimo sokuthi seClaywood silethe abantu ke la abango-machinist kwenye company ke la ngoba bekudingakala abantu abathungayo. Siye sathola ukuthi kunabantu bokufika abaningi, so however sasesithi no, asikwazi ukuthi sibe nabantu abangaka abangaphandle abangasebenzi abantu bangaphandle behlomulo. So we take the initiative yokuthi asilethe abantu kuze nga-affecteki lo ose-dispatch ngoba kunama-department ahlukene in-effect. So however into enkulu kakhulu in-effect ukuthi i-machine flow kungene kakhulu abantu basemzansi, then amanye ama-department azobe ayalandela ngendlela. Kodwa into ethi kuqala asikhiphe abantu bangaphandle, sifake abantu sibanikeze ithuba lokuthi mabasebenze abantu bala oku-machinist laba enibabona ngemuva at my back abeze la ukuthi sibahambise ngala iseClaywood la ngikhona. Okay. Ufano lo nithetha naye as MK Labor Desk and iSanfosau sizise abantu apha eClaywood ngenjongo zokuba siyabona abantu bakuthi baswele abakhona ukufumana umsebenzi ngenxa yokuba ama-factory asagqumathele abantu bokufika. Sadecide okokuba masingene ema-factory sikhiphe abantu bokufika sifake abantu baseMzantsi Afrika ukuze bakhona ukuthi mabahlomule kube khona abakubekayo ematafuleni. Njengoba nibabona begcwele bengangolu hlobo bangabo abaphelelanga, kusekuningi ekufanele ukuba sibe siyakwenza. Ngenxa yantoni na? Sisokoliswa ngamandiya akabanikezi ithuba lokokuba umntu makazivivinya azithole okokuba uright emshinini. So siyabonga. Yes, inhloso ngenkulu kuthiwa la maseke la esikhulu wena besathola kunamahlangano amaningi. Sasesithi-ke thina no, akunikezwe abantu kuqala abantu bala eMzansi abawo-machinist banikezwe futhi nethuba lokuthi abantu bekwazi ukuthi bahlale besinze emshinini benze yonke into ngendlela. So siya lapha-ke manje siyofaka bonke abantu abawo-machinist ukuthi akube yibona kuqala abantu abayi-first priority before many things. Okunye nokunye siyikhulumile nalento ukuthi siyabona ukuthi vele bathanda la bantu bokufika ngoba bengafuni ukucomply, kodwa sifuna ikhampani ayiqale ithatha abantu bese-ke sikhulume sishilo la izolo ukuthi asifuni ukuthi banikeze into engekho, kodwa abanikeze abantu ithuba lokusebenza kuqala nemali ithi ukuthi kancane. So ixoxani kahle isifinalizwa kahle e-ofisi yonke into, kodwa into ethi abantu mabangene emsebenzini bahlale ngoba izolo sithole kusala abantu abawu-2 masikhipha amashangane 2 ifactory yonke baphuma bebaleka abanye bephuma ngale ku-backdoor singena ngala. So sasesithi no, ngenxa ukuthi ku-affecteka ne-dispatch asikwazi ukuthi singagcina sekuthibe kanjalo. Okungcono asifake abantu kuqala sigcwalise i-machine floor, then bese-ke siyakwazi ukuthi-ke then siye etafuleni kuxoxe yonke-ke lento eningi edingakalayo emsebenzini ine-workplace. Ilapho into yethu bafethu ngangokuthi sizohambani sonke-ke la ngoba so-machinist sonke kusisi ukhona njengokuthi wonke umuntu uzobe egcwalisa i-register naye kuphela kanje, then sikwazi ukuthi and so siyayicela ne-feedback ukuthi kwenzakaleni ngoba